Ja bih volio da sam stigao prije njega, ali 5 godina možda prije stigao bi, ali... Sulejmani trči, Joe, šta radite? Najjači start koji sam ikad vidio. Šta razmišljaš, vidiš da će pobići, znaš da je brz. Pokušat će Sulejmani. Sulejmani je brži. O, šta je ovo? Ovo je najglublji start na Marakani godinama unazad. Crveni karton zaslužuje, ušao bi u gol šansu. Ja sam imao onda 35 godina, nisam baš bio najbrži više. Nama je bilo bod, bi nama bilo sigurno garantiralo drugo mjesto. Iako smo još imali priliku biti prvi protiv Belgije, točno. 1-0 smo vodili, 1-1, oni dobili crveni. Nije mi ništa drugo ostalo nego faul napraviti. Mislim, tak se potreflo i ja bih volio da sam stigao prije njega, ali 5 godina možda prije stigao bi, ali... Ti si mogao tu otići, gotovo možda čudno zvučalo, ali meni se čini puno grublje. Ti si zapravo njega zakačio nogom visokom da se... Professional foul. Da, nije da ga ideš pobijediti. Ti ga ideš, on ga rušiš ga, oni su to skužili. Jeste se sreli, Joe, kad ti on poslije da ste stigli to? Poslije ga nisam vidio, znam ga ja od prija. Dobio sam crveni, morao sam otići sa terenu, bila frka, bilo ti u Beograd. Znate šta je to, to je odmah krene. To se ide na drugi razine i na kraju krajeva nije, čak je mislim fizio mi nešto izgovorio, ružno, ali nema veze, ja sam mu i odgovorio na to i vratio, ali mislim gluposti. Crveni, lijepo sam otišao sa